Masa in senior department zilai te I som hingin chibei ule pathian suaina le ompuina in zilai somni pathum na kan lo zir thleng theile don ta a UPC kausan khowela lo din chaudan kan zir ngar ngara ti chuan voinia kan zilai kan zir tu zilai somni pathum na hi kausan chanchin a atop na mor bok na turani to dona chuan chuan ngun deuhin kan lo ngai thla anga ka le lama chuan ring tunun ti kan zir chole to dona ni ti chuan kausan chanchin atop berna kan zir don kan ti to kha zirlai somni pathum na notice India a UPC alo din dan ti kan zir don ani pathian thu chhir tur hi rom bung som panga chang somni pakhat thu aronda kan siar le lokange rom bung som panga chang somni pakhat a chanchin la hril na ngai lo mi te chuan an hmu anga la hrengai lo te chuan an hria ang ti ziak ang khan hril ka tum zawk thin ani ti chuan voinia kan zirlai kan zir tur kan zirlai namin ko hmu tum ber hi notice India pathian remrot na mak tak awanga UPC kausan alo din dan chanchin ani a ti chuan notice India a UPC a din theina turata na bul tum tu chu a bul ber chu mihring an ni lova a bul tum tu chu thlarau thiang hlim ani zel ani ei hi apoi mo em em a kausan tam tak chu min pathian avazon na te ama experience le alo ton hriat to atangten sa khuana le Paul hidin ani thina ama ro chu Pentecost kausan ro hi chu rom hasa edi somthumna atangin tharau thiang hlim phangin din alo ni to a ti chuan ro hnung lo su le in kumzabi som pakuana hun lai velin America ram to peka kan sa satangin harna alo thlenga chu chuan doctrine diktak rin na diktak apostol terin dan le an lung phumin ngana churin na chu ron nei tir le in kausan aron din tira chu mikal zel chu voinia kan zir tur hi ani a ingponi se kausan diktak chu mihring din ne lawin pathian thlarawin adin ani ti kha lo hrema saber ta ila thawme aman ruatan puzakam lovate lalpana manga emi mai baga hian missionary ro pui tak America ramami Reverend ELC Jim achulal panaron tir boka tin Reverend R.A. Dovery aming lampum Roxy Arteli Dover chu lalpa miruat ani boka ani ka iswaina le ako hmuna wangin Reverend ELC Jimate notice India localin UPC din aloni thei phata ani heng zong hi pathian tharau remruat na le ka iswaina vekani ti kha kan siat apoimo ani Pentecost dia tharau thiang hlim chong siat lo te ne na sat taka lo thleng ang mai khan kum sang kha zakwa somthum vel a khan Mizorama tharau thiang hlim na thona sat tak mai harna han ti kha alo thlenga chu pathian tharau thiang hlim na tho lo thleng changtu te chuan taksa chet na kan ti lam ruina tin khur hlok na le tong hriat lowa tong na te andong zel maya chu harna na tho lo thleng chu Mizorama kausan masa malam kausan Presbyterian le chimlama Baptist kausan te chuan tharau thiang hlim na tho an pom thei lova aizol borsa phawin ti rem an tum na samai ni tharau thiang hlim na tho kha
an la hre thiam lo hrim hrima a chan chu Pentecost ko hran AD somthuma alo din apostol te atanga ko hran alo din atanga ruah nu hnung in ko hran ron hrin ma in kar chung zong khan tharau thiang hlim na thaw hi kovela thleng ngai lo revival po thleng ngai lo wa chu wang chuan baptist ko hran le presbyterian khan an du lova an dawa borsa pho DC ti mai la ani ho khan man la ti re man tum na samaya tin zela ten khunga a then chu na chok na te ko thuang na ten pe a ti khan ti re an tuma ma sen ti re thei chung lova ti re ma in pun lam apan tat maya ai hi ange om zia kan ti chuan pathian na tho pathian mi te zinga ti du dana le nek chet na le nek son te do dal na te ana sat pau le ring tu ring thar an tung thin apostol te hun lai po khan ring tu te thisen a chuak na sa em ema chu thisen chuan chi anaya chumi awang chuan ring tu tam tak an lo chor chuaka chu wang chuan heng hun lai po hian ti rem tumin thei to pin me mi tum ma se an met mit thei lova ring thar an lo pung zel zok ani ti kha chanchin atang a hriat theia achang tu te le dong tu te chu musit le en dong an ni a ko hrana tanga hno chua hian an lo tok a chu wang chuan ni som pakhat oga sang ka kwa som li pariatha tlarau thiang hlim mal tur le turin le tlarau zalen da ko hran din tumin eng mi te hi ama saberadan dorpui middle school a anin mukhom ani engin mukhom te hi zakai thanga aidu zol khuate ne ma hual tu te than thua ma khuang thing te lian pui chi nga khorin him te lal hema dorpui ai zol te upathang lula ai zol te zakam lo wathak thing ai zol te ni a an ming kha karon soi dik che lo mai theya ichuan ni som pakha sang ko somli pariata revival ko hran chun din ta an chairman ma saber ta na pu zakam lo wan ruata tichuan he ko hran loading thar hi pon lami te chuan pa pol tin an soi thina a chan chu an tong china kapa din pathian khan on address thina po takin tharau thiang hlim dong le chang kan ni a chu chuan pathian fa te min ni ti rati pathian thu kan muangin pathian fa kan hiangin pathian hi kapa ti in an address thina chu chu ko hran dang ten musitin fiam tu thona nan manga pa pol ti ten an soi thina hetia ko hran lodin vele hian america lama ko hran zom dan tur an nga event ta america rama khan pathian pakhat drink tu tharau ko hran te kha an om ti an hre thoi ni ome yang chuan zom turin ma an la apostolic church chu zom mai tumin hedi laya general bishop of apostolic church blankenshipin aizola missionary aron tir reverend miss are doveri chu andora ani chuan puzakam lo chu ko hran lian jok united pentecostal church USA aom chu zom turin thu alo ron ta thungani pidoveri hi apostolic church ko hran mi ani a amaro chu apostolic ko hran te hi pathian pakhat ring tu isu minga chung ei damna na baptisma changa thlara thiang baptisma changtu te an ni a kan ko hran nen kan dang chuang lova amaro chu heng ko hran po hi heng hun lai chho bor vel hian pentecost ko hran anin chung khom zel thawani roxy arteli do very hi notice india UPC alodin na turata na bipoi mo tak mai ani a ama chu apostolic missionary ani a kum sang kha zakwa somli pakua kum tirlama mizorama alokala pathian pakhat thu isu hi pathian ni ti thu kha aron tlang au pui ve a ti chon ni somni paruk January sang kha zakwa somli pakua pu zakam lo le midang thren khatte baptisma asan tir helaya tharau tharna chang kau thana tangan no chuate kha baptisma chantira apostolic kausan
Mizoram akhan an din ta a ti chuan ko hran thar adin tak te chu United Pentecostal Church zom turin thuro na pe vele ani pido vari khan UPC missionary Reverend ELC jamate kudai kanala ommek te chu Mizoram akal tu le ko hran din turin alo thuro na alo ko hmuwa ELC jama chu kudai kanal hmuna ala ommeka chu mi hmun chu ni somni pathum thakat sang has kwa somnga a anon chwa sana India mar saklam anon pana akal pa in Uttar Pradesh a Bagalpur khwa are dovari na chinami kha le Nathaniel Palmer te an som kuala Mizoram anon panta ani tichuan ni som February sang has kwa somnga in rin ni zana aizol an lo luta atuk ni som pakua February sang has kwa somnga pusakam lo po pastoratan an ordain ngalani India mar chak UPC kausan alo ding ta a edi hun la hian member po za sari lai an ni ve man der ani ti chuan biakin ma saber chanchin hi han soi leila aizol bul lo ka lungleng khua chu apostolic church ten in khom pui an neya mi hmuna hian pidovari thuro nangin UPC zom tura an rel thuk na hmun ani alungleng hi tichuan Reverend ELC jima alo thlen hnuwa kausan din ani a not lungleng khua hian UPC biakin ma saber chu alo ding ta ani tuna hian kausan gel nget tak le kausan changtlong tak member po tha tak ni in an lading zel ani kausan hi tichuan India ram mar sak mun danga po kausan din ani ve ta zela ni som ni panga thasom bani sangkha zakua somnga a Manipur state a Ravakota UPC ading vele a member te an lo pungin Pentecost ko thanin ma son zela ni som pali thani sangkha zakua somnga pathuma pusi ji machuan sub district a honga an headquarters chu Churachandpur ani a eng hun lai vel bok hian kachar lama polalpan ramaza uzela kum sanga chukwa songrok pathum a district hon bel alo ni vele ta a district hon bel ni lovin district hon alo ni ta district a then than an ni ta a chung district pathum te chu Lusai Hills tuna Mizoram kanom na hi ni a pakhat le chu Manipur district Churachandpur te tin kachar district te hi atel boka chung district pathum te chu district piang masa te an ni ta ani tikhan tuna chuan district kan ding tam ta hle maya ma po kan sona tin a khove lang zong pon tuna hian Google ate lo zong ve ula khove la kausan thang duang ber le thang chak ber member pung chak ber a chuan UPC te hi kan ni bokani engwange kan ti chuan pathian tharawin min tho pui a ruwang chuan musin na le soi chiat na te har sat na eng emo khowela tok thin mai la pathianin minom pui tlat chuan fakhlain Nazaret Isu alama tang kan ni chuan tuin nge min dau thayang ti ang khan eng ma in min dau thei lawa sai pui kal lai ang deuh khan eng emo har sabna kan chunga thleng thin ma se member te kan pung zel ani tin baptisma chang thar te tharau thiang lim dong thar te riat tur le ngai thlak tur report a om reng te hi pathian in min tho pui zia alan na pakhat ni in alanga chuwang chuan kan kausan hi pathian kausan din ngai tharawa ron din ngai ni ti kha je suak tai la thome ti chuan zona hi kan in zon lokanga ke man kan soi mai nga Notice India UPC alodin na turata ng bipoy mo tak apostolic missionary katunge kan CMO Roxy Arteli Dovari ani PRI Dovari kan tichin ka ani hi nulam hel thapui mai nu hel thapui mai ni a
tuna po hian aladam ni hriat ani America rama zona panhina chuan inteka nge Reverend ELCC ma chuan India ram pan turin Kodai Canal a chhuasan kan ti chuan ni som hi pathum thlakat sangkha zakwa som nga Kodai Canal kha India ram pan turin a chhuasan ani Notice India UPC Laudin Chan ni kha ni som pali thani sangkha zakwa som nga pathum ani Notice India biakin ma saber kha khoi hmura nge ti chuan not lungleng khuwa ani Notice India District ding masa pathum te kha tenge kan ti chuan Lusai Hills Mizoram District te Manipur Churachandpur District te le Kachar District te ani lekhan te kha kan zir lai kan zir thei te chu ni kan zir lai kan zir tak song song te lal pan